Hai, ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯉꯍꯥꯟꯈꯩꯗ ꯑꯪꯀꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏ ꯊꯧꯒꯠꯂꯒ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯪꯀ ꯑꯃ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯏ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯖꯕ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯔꯤꯃꯦꯇꯤꯛ ꯀꯩꯀꯩꯗꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯆꯤꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯪꯀ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ SSC 2023ꯗ ꯍꯪꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯅꯠꯇꯦ if a ratio b equal to 5 ratio 6 and the b ratio c equal to 6 ratio 7 adu itargadi then a plus b whole ratio b plus c whole ratio c plus a ratio c puthon haibani aikoi yam short to holasu jai ado ai na kitang koiramna holasu jai adu nasa no yan tanaba ai hotke ko sideida dum yam lai bangkani adu no koi dum jemo sise kumai no hotke na haibu matamda ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯂꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ A ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ B ꯏꯀꯣꯜ ꯇꯨ 5 6 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯑꯃꯃꯝ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣꯗ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒ Aꯒ Bꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ A equal to 5x and B equal to kya iba yai same 6x ahambagi jaina x lobagi wani ko ahamba A is to B is second aikoina mu atopa second step da mu akoina iraseba masaigi atopa ama piramanina masaigi kedoge bo sijuri right akoina ithosu yaiba sumaina koigi B ratio C equal to 6 is to 7 ana sumaigi si akoina kumai igam tamda sidana si mamangi sidana kan x sizinagre x sizinagre sidana y sizino sum angka do noi confuse chatna bui to mangtani ko aina hairije haibri koi si 2 mark am thuna hot begini na koi kumai iya game tamda sai gi do main b equal to kya ne lo jane sida c b c nesta sumain lo ro sumain lo do maina c b do 6y aduita the end c na kai to kya bu 7y maina lo ro 7y lo sumain step ani si leire step ani si leire matam da koina aham da tawda bu sidaida b gi value ani maksim manai ko ada b gi value ani maksim manai khenaram taragadi puthopadu utpe wani soji ki piram ibang kaji gi matung ina di manai adu manaba jai khena da jawra ga su gi da maktani aduna board aikoina yenga je board sigi ani si ani ji aikoina khanara je haibadi ani sidagi aikoina koi thokpa ya b gi value je putho je ba am sida na haire board haibadi board 1 2 dagi ko board side koi b ji yenga je adoita di sidai b gi kya bi e haitare 6xp sidana b gi kya pi 6y adani 6 ka kargadi x equal to y ani ji mane yena koina dum lowe yare adu itaragadi let koina hawrase adu itaragadi nasai gi angka je koina tarakna bugi da makta kumaina hawrase game tamda sidaida a equal to 5 lowe do maina sorry a equal to 5 b je 6 ani je manarabani na sonda 6 or 6 adu polo adu di c equal to kya no sai logi do 7 c tare adu itade akoi putho je moina putho ai do kai hai no a plus b ratio b plus c ratio c plus a ratio c oitar di a b se kya tare c gi ani je hana a gi 5 plus 6 b kya no 6 plus
C 7, C kya no 7 plus A di kya no 5. Jadi plus tok tare di C kya tare 11 is to C di kya tare 13. C plus tok tare di kya tare 12. C ni mo gi answer si. Masai gi utho na hairi ba value du 11 is to 13 is to 12 ni. Adu ita di kanan sume si question ji B ji chume ko. So adu na angang jing hairi ba question si yam lai ba question ni. Ay na ngasi di ang hangge hard way ba tagle na ngasi di kitang aray ba mo tagat pa ni. Noi knowledge pangbre mo pangadi like toro mo subscribe toro mo. Hairi ba question la si SSC GD 2023 gi hangi bani question ji how do jo hap ke aroi ba do jo hap ke matang gi video ngai